te tia fa malo fo ile ne o le fa fo le tinu tala mo le te Samoa ile ne fo yaso tala tumoa ka pa ar komisio ya tau le to fa tula ngo fa tino ngo visa finga lu ngai fo ia at kolunga sala o ia fa lilo tengata tu sa se a ngani o tengata te o papo ia pope Francis fa wila vean ta longa le liu le tau la ia le blacks ile box pa fo baya il fa lo telino ta tala ai o ta tala mo o se tangata sa mo i tono sta vale sa fa manu olia i mai ai o le telo ni porfana sa fa pa ina papo pakuranga i wa o kila ni saute i le vaveo nei o fano le soifua o le fa au penga ina sa lo fia ki fa tala o in se tola inga o magala ale Marvin Downs Avenue ma Pixie Place i le tai o nei o no di poto di fana sa fa pa ina ala tu ma wa se tangata fa manu olia i tono sta vale o ngā rua ngā vea i mo tong stinga sa tong whai e whasau ina lonola ai sa maliwa i lava i le mesta tupoi le whalavalame. Whaaria se urua o ngā whaalo te whale o vaia le tō tele o vaenga o leo i le no whanga i le so a o ngawha i leo ma le mea sa tupu mai. O le porkalame mo visa whai ngā rua ngai wha maundia mo whai ngā rua le Accredited Employer Work Visa po le AEWV e tuau o lo whawhai ngō fia i ngā senga mo le whila o ia wha le lilo o tangata mo whai ngā wha polonga o asonei e gana wha lia le komisio ai artau o tangata. I le ripota le komisio o tā pāi nai na wha maro si o se wha vau ngā ruenga mo whai ngā tonu e whiriwhiringa o tangata whai ngā ruenga mo ne visa ia a no siaki whai e business ma whātinonga malos i usta ingo tula whano. Whaariere whionga le tamata i komisino whainga ti tusa ia wanoa ngā ruenga le Equal Employment Opportunities Commissioner sa normali Dr. Karanina Sumel. O le mea lo lato whaalongo iai, o ni whainga siri atu o na leanga ma whātinonga a whare whainga ruenga. Ma ua la ngā ia tungulunga ini whaailo lea porkala me moni i visa whainga ruenga e tuau. O lo ma whai ona whela ua ia whaadilo lilo i ma tangata, ini whaailo ini whainga whaaporonga o tangata e whemalangai. Sa whaatala noa e sa au no mari, i tangata whainga ruenga e patino lea ma ini tia saina ma Filipaina. Pa te siai ma whainga ruenga le aulanga lango ni tangata malanga mai ma ofisa mo tangata whemalangai. O le tō telo i la tō e tongi an whai tō wafe mawhe o tā la, mo se ngā ruenga ele o iai. Ai po se ngā ruenga e wha te e se ai le temi lava e tūlau ele mai ai i New Zealand. E tō tasis tangata sa e tongi ele tamale onas furu wafe tā la, mo se ngā ruenga. Whaaria sa no mali, o se whaarongona masani e whailo e tangata whai ngā ruenga e malanga mai e tongi e mai ngā tupete tele. Ai e tau no mai e le ngā ruenga, o le whaavale a ina leo i la tau. O le ainga o stasio tangata whai ngā ruenga sa malanga mai ilalo le poroklame, sa tau no mai e le se ngā ruenga, sa whātau e se ina le whanua e whātupe ai lea visa. Ai oi se whātau aino no ngā tupe ini kampania mi o le tonu i o lato o tanu. Wai stasio ofiso whimaranga inga sa mā te tuina. Mai lo ai o le telo tangata e whiria mo nei visa te tōngia tupe maurunga e mau ai a lato polo fiti ai ole o ni ngā ruenga. Le stasio tangata whai ngā ruenga sa ia longo ka mai kai konsina, sa ia whaalongo e stasio pule o ia whaalia. E lato te maole polo fiti se furumari lima se tāla mai le tangata te o tasi. Ma o tali tonu ai, o tongai le nā, e whaate ai lato ina ia tili whiwhili a istangata e maulu ngātu tupe e te tongia. O se porkalame po e whaamatala po le documentary o whai e winga i le tamalongoloa tonga le kapi tona lomu, ua maua nei le valusala wafe tāla se whātupenga e po e nai. Ua vave le temine o nei loa po o a whea e whaasala la wina ai tulu ai, se whina unga umi sa whai e whitena inga o le ingoa whare tula whono e whaonga ina po le trademark. O lomu o whaama wina o stangata piro sili atu le ona longolongo ai le tālonga le kapile lo langi, sa maliu le loa visi mo le lima e mafo ma ianga o na whatungao. Sa uruai fuafuaina e whaama tuina le ato le porkalame le whai ungo le tusanga uma vai, e whaama tala ina ilo na talanga, ai state ina maalose lo na toolua na dina lomong. Ai o le masa tolu ai sa mai ai le finonga umi ina mau e whaama stonga e whapea, o na din, e le o yesa na ia e pule ai seisi, ai pe whapea i lea ingoa longolongoa i le lakapi, maonata, o na whaonga ina. O le ali lo ia Chris Dalo sa avia e lo mure fatananga ina te vava ai ana me to tino mana e se tete ai le muriu o lo ia le ki me to tino umato ya tea o mai alava na ave fatananga Dalo e po ina ile por kalame
o whaaulu talaina o le lomu. I se ngā rue whaatasiai ma le company a Peritania a le Silver Entertainment, ma le company a New Zealand nei a le Tahi Production. O le tamatai whaatonu langolango o le porokalame whaamautu i New Zealand nei vea mawhileo, ka ia longoi le vanga tala NZ Me, o se porokalame sa fuapoina o se tala tuu whaalomo wina le molomu. Mawhileo sa tau whaitupunga whaatasi umamai malomu i se motula i tiki tonga, ta i tā uai, o le mawhai o nā mana i o longu le po ino le a porokalame, ua patino lona tā ua manona whapitoa i a te ia. A tōdu wana o se mata upo e toi tere i ani tala noanga le te venei, a esiria male a te lima sa lau tanga tele vai aso e tasi, o lo a fia le COVID-19 smareva, i si New Zealand, a e tō tolo li tō whao i la tō e whano soi fua ma le whaama i le aso e tasi. O le COVID-19 o lo whaima pipisi le valsu whaatunu o mani ta alonga no li peka o mai atu nei, le sa awhia ripai tau se furu ma se furu tanga te ta alo a freti. Ua popole e whalaba po tonga soi fua malolo ina le rolangi po le World Health Organization, e winga na matau tio a mga fau, se la pita inga wala tō whaia o mawhaalonga ina mua mua, ai ua whaia, i le teimi nei, ua whaasolo ina mau iatu i le whaatulanga no tui pui pui e whaia le telope. O le ri New Zealand Dr. Richard Webby o lo ave matanga tio sue whaapitoi wha mai bipisit for the mai, mo to mai ke amana i ina telefa avao malo o le St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, i Tennessee, i Amerika. Ta ia longo e le porkalame le Sunday morning le le New Zealand e whapea. O le COVID-19 maleiva wa ave ne ma wha mai ta tele, endemic, mai pipisi tausanga te tasi. Alia Dr. Webby, o le opo endemic, a facility o se full scientist esse le wingo le open e te mau le iwa sima le iwa pasene o tali ese este. Ai a te ia o no winga o le virase wa vene ma se wha mai e tūmau. Mai o le a tūmau ai pia ia i tātou e o mai le whaavavau. Mai o le a tūmau lava o na avea ma se wha mai e whanoai. So i fua. O tu o sao e tai whapono le komiti au au Papua Isisik po le West Papua National Committee po le KNPB wabo wetipo. I se au ngani tu o sao e tai ulo le kare sia ka koriko pope Francesi. E la ngasa stila fie winga i patu bevesi ma le solio ai a tau o tanga tei Papua. O pope Francesi o lo fue asia Indonesia le masilo po. A mai ana i asia Papua New Guinea, Timor-Leste ma Singapore. A wharia e wetipo, e la tu te tāpaina e pope e langolango le whaamutani o sa wanga o tangata Papua. O le gasa talu ai sa te whanaina e te whita Indonesia i a whanguasu whātangi mata, i a mapuru whana pau te imo tēna inga ma tangata te, i le whaelonga ino le ono sumalelu te sanga o le maalienga malo o whatasi, le sa te uinai le ala mo le pule ina Jakarta, le i tūlangi o Papua. O le savali te sa te ia le komiti a le KNPB, le grupu tuma o te pulenga Indonesia o Papua. E tō tasis tanga te sa wha manu o lia ai, se pulu whanapau, ai li iwa sumalalima, sa wha sa istaya. O tāpai e tanga te i a tino wha awa malo, e au fiai malo o whatasi le grupu ngā lulua Melanesia po le Melanesian Spearhead Group, le whono o tai o le Pasifika ina ia wha ula vea, pa whaataua nau Indonesia, e tau fia lato whatinonga whawhita o whaia e Papua. E tālonga le mai ai o na tali le tūlanga o la tūlangona o tāla whenga ia le tālonga maa Tintina malai Eden Park e le Stonai. O le liu ne le tāula ia le All Blacks, ia lato tālonga whaita o le lua, ma le Springboks, Afrika so te. O le isi fita winga o le All Blacks fitau i mole box, ma se tūlanga maa nei le kapira rangi. O le mata i tūina fwoi lea. O le se fita winga le Val Razor fitau ima Razzie. O le whaia unga whaurulu o le All Black Scott Robertson, o i loa te lea ilo na ingoa wala au Razor, sa whisiri eina lau whaini pōti na mai ai o le pleina na au le Pumas pasi ma le Roswulu, e winga lea i se la fita winga ma le whaia unga whaurulu Afrika Saute Razzie Erasmus. A tu le fōu lon te whinga, ai na mai ai o ta alonga whaitau le lima i lalo na te tenga, o i loa i Robertson i se mai lei pe atiru tiro i ain. Sa tali ma le maoti, e la tau te tā alo i le meolo o i o la tau luma. E na te iloa le lei Razzie, a wā sa ta alo whāstanga tau fo i ai. O se tanga te ilo tele le kapia le rolangi, e fia tele i ai lau tu stau ai whātau tanoa. Ma o sauni ai, e la te whātau seu, wa le lunga le malai, ai o ai tia, le meko tia. I le o tulia lau tu stala pe o tilo i a tia o stanga te tali tusuma Erasmus, e sa to e tali Robertson i se tali tu sao, e tā tia tu lava i ate o taulau tu stala,
mai le o tilo ia te ia lava. Ai wa chinkina sa ia lo lato fa mo ia ve mo lo elo kapifa va malo telepeina le olo pui o le malai e tena i den paklea wa ve nei ma liulo na limas furu te tanuai mo le limas furu lu i tau talonga fai tauri e fai i le malai tasi o malai laulo tele le langi o le limas furu foi le nao atu nu o ta o toi le mutio e tena o le teimu le muri sa fai inai le o Black Eden Park o le hafe bisa lau i visfuru fa o vele la kapima talonga fa te por amateur ia forani luna wing o tors fulu nei tau sanga le sa o kapifa va malo il fa professional le talonga o Sofia le pa le malai e tena o le mai ai o fa te i ona fa ina i Wellington e tele ni facility sa facility ali tulanga o fa ia on Scott Robertson pe ta a foringa ma akili ta o le peuli le malo se ti munga ma suor malai I lalo te te inga ka tini aris to ve station ta alo mat ina le tau la mo I lumo fa tono na fita mo muri ate ia fa ono en kolosia le le squad pumas le tasi le squad Argentina o ta pena nei lana peuli mo le malanga Africa Sauti sa tuita sa tu manu malo I le Wallabies I le fai ungore vai aso ono le tele la malanga le bracket tos melo no tamata aloma au finga ranga la es ya malanga e wi atu le serious stadia o tamata alo e fia ma le captain Scott Barrett mo fia onga le atu oni sila roile mata no Africa so te le o ule la stonai o le society no ai Johannesburg mata alo ai ma le Springbok sila mo se tema te mini sila Al que me leo tamata alo po de tele tolu ta alo foi tolu ta alo mo o black sami pen final o to fa popo to sanga non fenga nga mal chiefs ma le capi ni sila se ia o ri fai un o ro fe mare ro bonno o to e maule champino lo langi ia Driscoll's Dragons put duplessis ia o panga nga to tono fu so anga fe kilo ia MMA e ro tono pa wa ta mar sanga le UFC to lima sa fa ye perfect stadia la sona na fi Afato ila le duplessis so Africa so te Israel at Sanyoni Sila ino si liman po le fala po tap out look at duplessis le wa ile jammer sanga far fu so anga ile mataber sanga but duplessis fa feo ine tono pa wa tamala lo to lo o ka pier Springbok o ka Kenny sia Kolisi ya male loka ya Eben Etzbeth at Samuel o to lenia la Samoa el kilani ne Eugene Behrman Ia o mia mo le champini, mas te mo le o te swai tano mai se tema, o le te sanga o mo vai. Ia mare te mai tai alo ne te polo la ulo mo ani sila te mbara George. O te liu mai nei le awal Northern Stars, o te whai ao wha uru fau mo le te amarasanga le ANZ Premiership. O George ai lo tele te alo whatau kino a te alo, vaus furu iwa te alo whai taulia sa te alo i mo Silverfern, il se funu mo le limo te sanga o lana ta leni. Tala now ne yaso maria fa fonga mai angale le deisi ile isi so ia